Hallelujah. Hallelujah. Kuri munsi wa none birashoboka ko ntakagombye kuba ndi kumwe n'umudamu. Siku ya leo inawezekana hangekuwa ako na bibi yake. Bakristo reka mbabwira kaka. Acha niwaambie hii kitu. Burya nta cyiza kiva mu cyiza. Hakuna kizuri ambacho kinatoka. Hallelujah. Amen. Tangia mwaka wa kwanza tukioana, ubwo bari bamaze gushakana, mwaka wa pili, mwaka wa kabiri, ya tatu, mwaka wa gatatu, mwaka wa kane, tanu, wa gatanu, hadi mwaka wa sita, kugeza ku mwaka wa gatandatu. Ariko mwaka wa gatandatu wo, lakini hii mwaka ya sita warumye satani wewe. Ndio maana pia yeye anamsifu mbele ya shetani akisema, shetani ulikuwa umejidanganya. Imana yo mwijuru yakoze ibyo. Mungu ambaye amefanya hayo ihabwe icyubahiro cyane, apewe sifa. Yemwe imeterero ry'Imana. Merry Christmas. Noel nziza kuri mwese. Merry Christmas. Noel nziza. Kwa nini mmeboeka hivyo? Kuki mubabaye gutyo? Mimi namshukuru Mungu. Turashimira Imana. Hatujakuwa na nyinyi kuanzia November. Twabanye namwe kuva mu kwezi kwa 11. Nimekuwa kucheza mpira. Yari mwakina umupira. Mimi ni mchezaji. Ukiwe ni umukinyi w'umupira. Football. Umukinyi w'amaguru. Namshukuru Mungu kwa ajili nimekuwa mzima. Arashima Imana kuko ari muzima. Kwa huo mwezi wote hadi ligi ikaisha. Muri uko kwezi kose ndetse no kugashira. Wengi wamevunjika mguu, mikono. Hari benshi bavunitse amaguru n'amaboko. Lakini nimebaki nikiwa mzima. Ariko asigara ari muzima. Namshukuru Mungu kwa haya yote. Arashimira Imana kubw'ibyo byose. Pia namshukuru Mungu kwa kulinda familia. Arashimira Imana kubwo kurinda umuryango wiwe. Imekuwa ni vita. Byabaye ari intambara n'imisozi, lakini Mungu akiwa upande wetu tumeweza kushinda. Ariko Imana iri mu ruhande rwacu twabashije gutsinda. Na nashukuru Mungu kwa kutupa uhai. Ndashimira Imana kubwo kuduhereza ubuzima kuanzia Januari utangirira mu kwezi kwa mbere hadi ukwezi kwa 12. Haya yote tunashukuru Mungu. Ibyo byose turashimira Imana. Shukrani nyingine ni kwamba ishimwe lingine nuko saa hii tukishukuru hivi labda si dushima gutya hatungekuwa tunashukuru vile tunashukuru hivi. Wenda ntibyashobokaga ko dushima nkuko dushima ubu. Lakini Mungu ni mwema. Ariko Imana ni nziza. Sababu on Friday kuko kuwa gatanu tuliweza kupoteza Emmanuel. Twari twatakaje Ima uyu nguyu mutoya kwa masaa kama 6 hivi. Kumagi kingana na masaa 6. Mimi niko kwa nyumba. Iwe yari mu nzu. Akona wanawake wakicheza. Yari kumwe na Max bakina hanze. Mtoto alipotea bila yeye kujua. Umwana yataka uyu nguyu nta yatana bimenye. Ikiwa saa 10 na dakika 6. Bibaye saa 10 n'iminota 6. Sauti ikaniambia hii ni masaa ya mtoto kulala na kwa mahali kwa barabara amelala. Yumva ijwi rimubwira ko umwana ari yo ngiyo ku muhanda ashobora kuba aryamye. Nilitoka kwa nyumba na haraka sana. Yavuye mu nzu yihuta cyane. Kwenda kutafuta watoto. Agiye kureba abana. Nilimpata Max akiwa peke yake. Yasanze Max ari wenyine hanze. Muuliza Max Ima ako wapi? Amubaje ndetse Emmanuel ari hehe? Yeye ajui. Aravuga ko atabizi. Sasa hapo tulitoka wote. Nuko twahise dusohoka twese. Nikutafuta mtoto. Dutangira gushakisha umwana. Tujui tuanze wapi. Ntituzi aho twari guhera. Lakini hiyo wakati tunamtafuta. Ariko ubwo twarimo tumushaka. Naambia Mungu ya kwamba. Akabwira Imana gutya ati. Kumbuka huyo mtoto nilimtolea dhabihu. Wibuke ko umwana namutangiye sadaka. Kweli wanapoteanga na warudi. Ni benshi batakara ntibagaruke. Lakini huyu wangu atarudi. Ariko uyu nguyu wanjye aragaruka. Tulimtafuta tukiwa na wasiwasi mingi. Twamushatse dufite guhangayika. Tukiwa na marafiki. Turi kumwe n'inshuti. Kila mtu akaenda kwa njia yake. Buri wese acindira yiwe. Baadaye hao ndio walimleta. Abo ngabo b'inshuti nibo baje kumubona. Mahali nimechoka nikae chini sasa kwanza niwazie sasa nianze wapi? Yarageze aho kwicara yibaza tese atangirire he harekerere he. Kwa hiyo dakika nikiwa nimekaa hivyo. Ako kanya yicaye uko. Nikapigiwa simu. Hamagarwa na telefone. Rudi kwa nyumba mtoto amepatikana. Garuka mu rugo umwana yabonetse. Nikashukuru Mungu sana. Arashimira Imana cyane. Sababu sasa nilianza kujiuliza. Kuko yatangiye kwibaza. Kweli Mungu nimeanza Januari. Ni ukuri Imana ntangije mu kwa mbere. Desemba nivuke mwaka ingine na kilio. Kweli ntangire kwa mbere ngeze mu kwa 12 kandi nambuko ndi mwaka mfite. Mipango ya Mungu sio kama ya binadamu. Ariko imipango y'Imana si nk'iy'abana b'abantu. Namshukuru Mungu
kwa hayo. Nashimira Imana kubgayo. Pia nashukuru Mungu kwa sababu hiyo December pia kumekuwa na harusi ya mamangu. Arashimira Imana kuko nanone muri uko kwezi kwa 12 hari ubukwe bwa se na nyina on 17 tariki 17. Na pia hiyo harusi imekuwa na vita sana. Nubwo bukwe bwagize intambara nyinshi. Pia hiyo tunashukuru Mungu. Ariko navyo turashimira Imana. Kwa hiyo kwa haya yote kubw'ibyo byose kwa sababu ilikuwa a successful wedding. Kuko yabaye nk'ubukwe bisa nkaho butunguranye. Na harusi ambayo ilikuwa na amani na furaha. Tena bwari ubukwe bufite ibyishimo n'amahoro. Pia siwezi kosa kushukuru kwa ajili ya Maxwell. Ntiyoreka gushima nanone ku bwa Maxwell. Mungu amemlinda mwaka mzima. Imana yamurinze umwaka wose. Sababu hajakanyanga hospitali. Kuko ntaragira mu bitaro. Watoto wengi ambao wameenda hospitali. Hari abana benshi bagiye mu bitaro. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya watoto. Ariko ndashima Imana kubw'aba bana. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Awatende mema. Kandi ibagirire neza. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Zamura umutima wanjye kugira ngo bashe kuvugana nawe. Moyoni mwanadamu ogopa na kunungunika. Joya ni Mungu umeniacha lakini Bwana Yesu na kesha bana b'abantu babibaza ndetse kubera iki Imana wadusize ariko Umwami Yesu n'uwo kwizerwa. Umutima wanjye kugira ngo mvugane nawe. Uke mwaka mpya mkiwa na mafanikio. 2024 mufite ambition n'ihirwe. Twongere Imana yacu amashyigashi cyane. Acha tuongeze Mungu wetu makofi. Yashoboka byenda ko ntashoboraga no kubivuga ukabivuze. Lauda yeye hangeweza kuongea na mke wake ameongea. Ariko burya nawe ni intwari. Pia yeye ni shujaa. Abonye atatetemetse ukuntu benshi bajya batetemeka bageza aha. Yeye ameona hakutetemeka vile watu wengi wanafika hapa wanatetemeka ama haya. Yagize n'isoni zo kubihamya ama hajasikia haya ya kukiri. Nawe Imana imuhe umugisha. Pia Mungu akubariki. Mu gitabo cya Zaburi 105 guhera aho ngaho. Kwa kitabu cha Psalm 105 kuanzia hapo. Biblia iravuga ngo nimushime Uwiteka mwambaza izina rye. Mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Kabiri mumuririmbire ishimwe. Muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Hallelujah. Hallelujah. Muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Tuongee mambo ya ajabu Mungu amefanya. Ariko kandi nitwayimara yose. Hatuwezi maliza. Ngo guhera tuvutse kugeza akakanya. Tukisema kuanzia vile tumezaliwa hadi leo hatuwezi maliza. Hatuwezi malizia. Ariko tugenda dukonjeraho gato lakini wanga tunaongea kidogo kidogo. Kuko haraho tuzagira tukabivuga byose. Kuna mahali tutafika tuyaongee yote. Tuzaba dufite indimi bibiri dapfa. Kwa sababu tutakuwa na mili ingine yenye haifi. Mibiri misha. Tutakuwa tuko na mili mipya. Aho ngaho nibwo memory zacu z'imitwe. Hapo ndio memory zetu za kichwa zizabasha kwibuka byose uko byakabaye. Zitaweza kukumbuka yote ambayo tumepitia. Dushimiye Imana muri iki gitondo cy'uyu munsi. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Turashimira Imana kubw'itorero ryose. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kanisa New Generation Rehoboth International Ministry. Itorero ryose kwa bivuze. Mu by'ukuri Imana ni Imana. Mungu amekuwa Mungu. Kandi Imana yatubereye igisubizo. Na Mungu amekuwa jibu yetu. Ishimwe ryanjye rya mbere ndaritangirira kuko Imana yaduhaye urubyaro. Shukrani yake ya kwanza ataanzia akishukuru Mungu kwa sababu Mungu amepeana watoto. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo twari hepfo ya Nasara. Wakati ama kitambo tukiwa hapo Nasara. Nigeze kurota inzozi ndota mu rusengero rwacu huzuyemo abana. Amewahi kuwa na ndoto akaota kanisa ikiwa na watoto wengi. Icyo gitorero ryacu ryarimo Daniela niwe wari nk'umwana mukuru muri. Hiyo wakati Daniela ni kama ni yeye alikuwa mtoto mdogo kwa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Maze kurota izo nzozi zanze yuko nzigumana ubwanjye.
vile ameota hiyo ndoto hakunyamaza. Naragiye mvyaturira reverend. Ameambia reverend. Ariko kuko Imana ari Imana, kwa sababu Mungu ni Mungu, yaduhaye urubyaro. Mungu ametupea watoto. Twakomera Imana amashyi wa Kristo. Wache tupigie Mungu makofi wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana kuko yaduhaye abadamu beza. Anashukuru Mungu kwa sababu ametupea wake wazuri. Haleluya. Haleluya. Kandi kindi ntiduhereza abadamu b'ingumba. Na hakutupea wanawake tasa. Twese tukaba dushima. Na sisi wote tunashukuru. Imana yo mwijuru ni habi cyubahiro. Mungu wa mbinguni apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Twabona uko tubivuga, hatuwezi pata namna ya kuongelelea, ariko nuko dushoboye, lakini ni hivi tumewezeshwa. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana kuko mubonange neretswe harimo nabanje nanone. Anashukuru Mungu kwa sababu kwa wale amefunuliwa pia kulikuwa watoto wake. Sema ndakariye. Umekasirika kwa ajili yake. Nari mwaranyinye umwanya ariko noneho ndabafite. Nilikuwa nimekosa time lakini haleluya. Yeye hapo nayo. Ariko muzikuri turishimye. Kusema ukweli ako na furaha. Ubundi ndashimira Imana kuko nteranye uyu munsi. Anashukuru Mungu kwa sababu leo ameshiriki. Twakererewe ntabwo ari uko twari twabishatse. Wamekuja wakichelewa, hawakokuwa wameplan hivyo. Ikindi je narinzi yuko byenda rejo tuzinjira tugatanga amashimwe. Yeye alikuwa anajua ni kesho. Ariko Imana ishimwe kuko tuyatanze uyu munsi. Anashukuru Mungu kwa sababu tumepeana shukrani leo. Irindi shimwe rikomeye cyane kandi ritangaje. Shukrani nyingine kubwa ya ajabu. Hari changamoto zagiye zibaho. Kuna changamoto zenye zimekuwa. Ariko igikomeye cyane kuri uyu munsi wa none. Kitu ya muhimu kwa siku ya leo. Ndatekereza yuko namwe muri abahamya. Najua nyinyi pia ni mashahidi. Haleluya. Haleluya. Guhera ku bayobozi banje ba pasiteri n'abandi ba Kristo benshi. Kuanzia kwa viongozi wangu, mapastors na Wakristo wengine wote. Muzi ntambara twagiye duhura nazo hagati yanjye n'umudamu. Mnajua vita zenye amewahi patana nazo. Haleluya. Haleluya. Bivuge nje n'umudamu. Vita zenye amepatana nazo yeye na mke. Bani ni siri. Zenye amepatana nayo yeye na bibi yake. Vuga ngo si banga. Sio siri. Okay. Haleluya. Haleluya. Uko tutabivuze kama hawaongei, alige Satani yosubira kuzamura. labda shetani anaozinua kichwa tena. Ariko tugomba kumukoreza isoni hano. Ni lazima tumwaibishie hapa. Haleluya. Haleluya. Kandi uko ndi kubivuga nawe urimwe mu bantu bafashije kugwanya intambara y'Imana. Pia wewe uko miongoni wa wale wamenisaidia kupigana vita ya Mungu. Amen. Niba udafitisha ariko by'Imana yakorewe umuryango wanjye zamura amaboko tu. Kama huna fitina inua kidole ushukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuri munsi wa none birashoboka ko ntakagombye kuba ndi kumwe n'umudamu. Siku ya leo inawezekana hangekuwa ako na bibi yake. Bakristo reka mbabwira kaka. Acha niwaambie hii kitu. Burya nta cyiza kiva mu cyiza. Hakuna kizuri ambacho kinatoka kwa kizuri. Haleluya. Haleluya. Kenshi na kenshi cyiza ikunda kuva mu bibi. Sometime ama mara mingi unapata kizuri kinatoka kwa kibaya ama kwa mabaya. Amen. Kandi niba ukomeza utarahura n'intambara zarizo zose. Kama wewe hujapatana na challenges ama vita tofauti, natekereza yuko utaragira ahantu kwiriye kugera. Wewe hujafika mahali unastahili kukua. Haleluya. Haleluya. Mwigeze mubonaho abantu bashakana? Umewahi ona watu wakioana? Umwaka wa mbere ngiyi ntambara. Mwaka wa kwanza ni vita. Kandi si intambara z'uburwayi. Na si vita ya ugonjwa. Si intambara zo kubura rendi. Na si vita ya kukosa rendi. Si intambara zo kubura ibyo kurya. Na si vita ya kukosa chakula. None nyuma y'ibyo mutekereze intambara zinda ahantu ziva. Sasa mufikirie vita zingine mahali kutoka. Vita za kukosana, za kutenganishwa sijui. Intambara zo kutumvika nazo, gukoroga nazo, gushwana. Haleluya. Amen. Tangia mwaka wa kwanza tukioana. Ubwo bari bamaze gushakana. Mwaka ya pili. Mwaka wa kabiri. Ya tatu. Mwaka wa gatatu. Ya nne. Mwaka wa kane. Tano. Wa gatanu. Hadi mwaka wa sita.
kugeza ku mwaka wa gatandatu. Ariko umwaka wa gatandatu wo, lakini hii mwaka ya 6 wari umwaka wa nyuma, ilikuwa ni mwaka wa mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Ndatekereza abapasteri n'abashumba bacu barabizi. Anajua, wa viongozi wanajua. Kandi n'umudamu wanjye arabizi. Pia mke wake anajua. Twari twageze ahantu hanyuma, walikuwa wamefika mahali kwa step ya mwisho. Abongereza ndio bavuga enough is enough. Waongereza ndio wanasema hivyo. Baravuga ngo birahagije. Wanasema enough is enough. Hallelujah. Hallelujah. Naringeza ahantu ho kubwira umudamu nawe tubwirana ati no aho bigereye aho ngaho fata njia zako na mimi nimefata njia. Bari bageze ahantu umwabwira undi komeza inzira zawe nanjye nkomeze zawe. Hallelujah. Hallelujah. Nshuti z'Imana ndi kuvuga ibiwenda mushobora kubifata mukabinegereje. Marafiki akiongea hii mambo mlazima wamepatana na vita kubwa sana. Kandi izo ntambara kenshi ugasanga nituzi uburyo ziri kwinjira. Na hawakukuwa wanaelewa namna hizo vita zinaingia. Hallelujah. Hallelujah. Urugamba rwa nyuma rwavugwanye na ba reverend na ba pastor bose hano. Vita ya mwisho imepiganwa na viongozi wa kanisa hapa. Tunabashimira Imana bahumugisha. Pia akiwashukuru Mungu awabariki sana. Itorero nyaje ryogiza abayobozi nk'abo. Kanisa ingekuwa na viongozi kama nyinyi. Ifatikanya n'Imana kubakaho gusenya. Ambaye inasaidiana na Mungu kujenga kuliko kubomoa. Hallelujah. Hallelujah. Leo ndashimira Imana kuko ndi kumwe na kipenzi changu. Ashimira Imana kwa kumwe n'umudamu we. Bibi yangu mpendwa. Mudamu we. My lovely. Mudamu wakunda. Mlini wangu. Mrazumva. My sweetheart. Hallelujah. Hallelujah. Yeo ni ibyishimo cyane. Yeye anaona ni furaha kubwa. Kandi ntabwo mbimubwiriye hano mu rusengero gusa. Hajamwambililia hapa kwa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Muhiranya mbimubwira. Hadi kwa nyumba wanga anamwambia. Kuko hari ibyo atakoraga ubu ngubu ari gukora. Kuna yale hakukuwa anafanya lakini saa hii anayafanya. Hallelujah. Hallelujah. Leo mpamvu nanjye ndi kumurata imbere ya Satani mubwira ati wari waribeshye Satani we. Ndio maana pia yeye anamsifu mbele ya shetani akisema shetani ulikuwa umejidanganya. Imana yo mwijuru yakoze ibyo. Mungu ambaye amefanya hayo ihabwe icyubahiro cyane. Apewe sifa. Yemwe ndugu. Ndabona bamwe batari gukubitira Imana. Anaona kuna wale hawajapiga Mungu makofi. Ibasha ifite sadaka ishimwe. Hii bahasha iko na sadaka ya shukrani. Hallelujah. Hallelujah. Anu bari naje waiteguye. Si mimi, si yeye ameandaa. Niwe wagiye kuyitegura ubwo kandi nabonye ari sadaka ikwiriye. Ni mke ameandaa na ameona ni ambayo inafaa. Nawe byaramutangaje. Kwa sababu pia yeye kandi nawe yari yageze ku munsi wa nyuma. Na yeye alikuwa amefika kwa siku ya mwisho. Ariko Imana ikinzira aho zitari. Lakini Mungu amepitisha njia mahali alipokuwa. Saa hii wanatembea wakishukuru. Hallelujah. Hallelujah. Reka rero ndangirize kura ya mashimwe nyine kuko ni byinshi cyane. Acha atamatishie kwa hii shukrani. Imana ishimwe kuko ntari nabura renti. Mungu apewe sifa kwa sababu hajawahi kosa renti. Kuko ntari nabura icyo kurya. Mungu apewe sifa kwa sababu hajawahi kosa chakula. Kuko ntari nabura icyo kwambara. Mungu apewe sifa kwa sababu hajawahi kosa mavazi. Imana ishimwe kuko nkiri mu itorero. Mungu apewe sifa kwa sababu bado ako kwa kanisa. Kuri gutandukana n'umudamu na nshingano nari kugira mu itorero. Kama angeachana na bibi hakukuwa na jukumu lolote kwa kanisa. Imana yarakoze ibi byose lakini kwa sababu Mungu ametenda makubwa. Imana ni ishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Amen. Oya, winyirukana kare. Winyirukana tonde gato ya n'umunota umwe gusa. Endelea. Ndaba ntaragera ku buryo Baraka yatakaye. Mbe ntaragera ku buryo ababyeyi be bakoze ubukwe bashaje. Endelea. Numara umbwire ngo haguruka wa amen. Ntabwo ndavuga ngo amen. Hallelujah. Amen. Byinshi cyane. Amen. Byari binzingiye mari byinshi sinabura umwanya. Alikuwa akona mambo mengi sana. Mwanya niwe nari ntegereje. Alikuwa anagojea hiyo time ama hiyo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Turashimira Imana. Anashukuru Mungu. Babayeho bari aho ngaho ntabyo twari tuzi. Wameishi wakiwa hivyo
ariko baza kudutungura tubona save the date. wa baba mkwe wake na mama mkwe wake wakaona save the date yao. Ndibaze se data mukwe na mama mukwe bandi hari imvura y'umukobwa none bafite ubukwe. Yeye akajiuliza baba mkwe wake na mama mkwe wake wamemzalia bibi wako na harusi. Bagize intambara nyinshi cyane, wamepatana na vita mingi sana. Mabukwe noneho ni ukunda guhura n'intambara cyane. Mama mkwe wake ndio wanga anapatana na shida mingi, uburwayi ikiwemo magonjwa. Ariko Imana yo mwishura yagwanye intambara, lakini Mungu wa mbinguni amepigana vita hamwe natwe no gusenga pamoja na maombi, kuburyo ahantu nari nicaye ndi kureba ubukwe, kwa sababu mahali alikuwa amekaa akiangalia harusi nari negeranye na nyirakuru huyu, alikuwa karibu na shosho ya Morini. None nyirakuru ndatekereza naza nyirango nawe ntari kumvira ururimi rw'Igikuyu. Alikuwa na fikiria lauda shosho wa Morini aelewe Kikuyu. Yemwe aba bantu bakunda ururimi rwabo. Hawa watu wanapenda lugha yao. Nuko bakajya ngaho bagacheza bakaririmba indirimbo zabo, ngenda aho ndi kureba gucya gusa. Walikuwa wanacheza wanaimba nyimbo zao yeye akiwa. Shosho wa Morini yako hivyo tu anaangalia. Unaondoa sasa uyu mukecuru nawe ntari kumva ururimi rwabo. Alikuwa akijiuliza huyu mshosho haelewi Kikuyu. Kuno bari kuvanga umwanda ni wango sho amaraga ceceka. Mbona anasikia wakisema hivyo na ananyamaza? Nawe ntazi ururimi. Na yeye ajui lugha. Navuga ati none hari ni impamvu. Nze kubaza nyuma barambwira ati nyirakuru yari yatangajwe n'umukobwa wiwe. Kubera ikibazo cy'uburwayi yari afite. Akakuja kuulizia wakamwambia hiyo kunyamaza kwa shosho yake ilikuwa ni kushangaa. Hallelujah. Hallelujah. Ariko zose zari intambara zo kugira ngo ubukwe butaba. Hizo zote zilikuwa vita za kusababisha harusi isifanyike. Ubukwe bumaze kuba ubukwe ni muzima. Saa hii mama mkwe wake ni mzima. Na data bukwe nta kibazo. Baba mkwe wake ni mzima. Hapo ndi mwishime mama bukwe na data bukwe. Sifurahia kwa ajili ya baba mkwe wake na mama mkwe wake. Naza mugira ngo meze kuba single. Imana ishimwe kubw'ibyo yakoze. Mungu apewe sifa kwa ajili ya hayo. Ijambo rigira kabiri ryo kurangiza. Neno la pili akitamatisha. Nashimira Imana kubwa baraka. Anashukuru Mungu kwa ajili ya baraka. Ntabwo ari ubwa mbere baraka yarataka. Si mara ya kwanza baraka akipotea. Natekereza yuko hari ndi munsi nigeze gushima hano mvuga ko yazimye akaboneka. Anakumbuka kwamba kuna siku amewahi shukuru hapa akisema kwamba mtoto wake alikuwa amepotea lakini ameonekana. Hallelujah. Hallelujah. Ukumuona umwana nuwasi. Huyu mtoto ni wa baba yake. Hallelujah. Amen. Akenshi nzira nkunda kumucisha mo dutembera niza kunda gufatana none akurikira yeye. Huyu mtoto wakitembea na baba yake uanga anazingatia hizo njia na yeye anapitia hizo. Kandi byose byabaye muri uyu mwaka. Na hiyo yote imefanyika kwa hii mwaka. Ubwa mbere yaragiye arabura gucyo nyine. Si mara ya kwanza ameenda hivyo akapotea. Aza gufatwa n'abantu nyine hari step 1 ari kugerageza kwambuka nyine ajya ahantu nkorera. Alikuwa akashikwa na watu akijaribu kuvuka ili aende kwa kazi ya baba yake. Kuga mahirwe umwana arabonekana none kwa bahati mtoto akaonekana. Ariko ejo bundi noneho byari bibaye ibindi. Juzi ilikuwa mambo ingine. Nari niruhiye nisinziriye. Yeye alikuwa na mchoko kama amesinzia. Abe no kurota. Yeye hadi hakuota. Sinamberuka no kurota. Yeye ni kama akona siku mingi bila kuota. Nyina baravuze ati baraka. Akasikia mama yake amesema baraka. Nari hanze sinari gukina n'abandi bana. Yeye akajiuliza si yako nje anacheza na watoto wengine. Na mtoto ameenda. Wenda ba pastor barahazi. Wa pastor wanajua. Yari yafashia akona cyari ya mwisoko aragenda uyunguyu kwanga. One huyu mtoto kusema ameingia kwa kona kwa soko. Kubita kuri stage. Akafika kwa stage. Agenda ari kwerekeza hariya kwa mugendire ya police station yahanga. Yeye alitembea kielekea kwa police station. Hallelujah. Hallelujah. Ikintangaje gusa Yesu uko wenda yari yataka yakaboneka. Kitu ya kushangaza si kwamba amepatikana. Nukutu yagiye agacaho hose nta muntu umufasha ukuboko. Ni chenye kimemshangaza ni namna amepita kwa hiyo njia yote bila mtu kumshika mkono. Mbakageze kuri uwo mudamu wabashije kumufata. Na akafika kwa hiyo mama ambaye ameweza kumshika mkono. Ishimwe ryanje rishingiye ahanga. Yeye shukrani yake iko hapo. Ubwo nasohotse nzunguruka ngenda. Yeye vile ametoka akizunguka akitembea. Ameomba Mungu kwanza. Ndavuga ati wa mana.
akasema Mungu, ntabwo nzi ahantu nerekera, sijui mahali nitaelekea. kandi si ubaraka wa mbere urabutakaye mu bandi bana bose, si ubaraka mwenye amepotea na watoto wengine pia bagiye batakara baraboneka. Kuna wale wamepotea wakaonekana, n'abandi bagiye babura n'ubu tutazi. Kuna wengine wamepotea hadi siku ya leo. None turagiye ntituza aho tugiye. Sasa tumetoka tujue tupite wapi. Uyu mwana hana ari bubari, huyu mtoto mahali ako, ndagusabye kugira ngo agire amahoro tuze gusanga ari amahoro. Na kuomba apate amani ili tupate akiwa salama. Na here step 1 nzunguruka ndamanuka muri ya soko ndagenda Kayoro 1 ndakugendera. Yeye amezunguka hiyo area yote. Ndakuhura n'abandi bakobwa b'inshuti ziwe nyine bari gushaka. Pia akakuja kukutana na marafiki wa Morini wakitafuta. Narababwiye ati Baraka nubwo yahura ntabwo ari we wa mbere. Amewaambia hadi Baraka akipotea si wa kwanza, lakini msikuwe na shida, ataonekana. Alikuwa bado wako na imani. Nuko tumaze kwiheba nyine turambiwe tunaniwe, walipokata moyo tamaa, nuko uwo mudamu wa mutoye, huyo mke ambaye amemuona, nawe ni Msamaria mwema, yeye ni Msamaria mwema, yahise amufata ifoto aramufotora amushyira kuri Facebook. Amempiga picha akamweka kwa Facebook. Uyu nawe kera yari yamaze kumushyira kuri Facebook. Pia huyu amemweka kwa Facebook. Nuko nyine bamushize kuri Facebook nibwo bakobwa bazungurukaga nyine baba baramubonye. Hao wasichana ndio vile walikuwa wakizunguka wakamuona. Umwana babutse gutyo, mtoto akapatikana hivyo. Munyongerere mana. Acha tupige Mungu makofi. Tuhagarikira hangaha. Acha asimamishie hapa. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki sana. Kandi tunabifurije umwaka mushya muhire. Anawatakia mwaka mpya mzuri. Turanabakunda cyane. Pia anawapenda sana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki. Amen. Amen.